The Gategaha Federalistic Survey Abanja Hopi Bima Luta Mune, Newton Nipa Pete, Kababo, a chain in the cool chicken heart chupale. Kainema, Playa, Gatega Sore, Robo, Ia and a Hopi Saya Bima Ludario, training Kakwa, Human Cidio, Kakwa, Vino Jala, Mupana, Sonate, Pessidware, Aria Jala Pipinche, Kabaya, Ocean War Hulu Biaran Robima, Muji Miajua, ye name your daughter, Po Opogale Dissident Chapale. PCR, ERS, Nene, Novembala, Chawene, Nahana Sanga, Kunema, Salia Capitoma, PF5 Export Series AS, Full Relay Caro, Nahana Chakone Toshimelo, Dia Bidoma, a teacher near Matamate Upshabale. The gay and Lashima, ERS, Nene, Diplo Barrier, Altate Satai Tenants Eba. Gameplay raw survey automated story driver Pajao Poundare hybrid gameplay Chabare Ocean War Go Bone Platform 11 Bidoma Story Clone Ludari Attack of Shishina Machabare Sister Rokoi Mangaro Window 1164-bit CPU i5 Ryzen 5 RAM 22GB ဖြစ်ပါတယ် GPU RDX 2090အထက်ဖြစ်ပြီးတော့မှ storage ကတော့ 30GB တော့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ် Game က yearly access ဖြစ်လို့ automatic မပြည့်စုံသေးဘူး high end PC တော့မှ FPS ကျတာဖြစ်ပါတယ် Ray Tracer ပိတ်ရင်တော့ RD performance တော့ပိုကောင်းလာနိုင်ပါတယ် Low end PC နဲ့တော့မရပါဘူး RTX 2090အထက်မှာပဲပါ ရှုပ်ပွေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်